employee Bangku Bangki, Karbi Anglong, Deputy Commissioner SP Penanglok, a department team, head of the department officer Satum, Pen Elidum, Karbi Autonomous Council departmental aboard the chairman Agahaidum, Penan Party, Pini Labang Sondailong, Lampera Hamarano, Sorkari Gambura, Arong Tenkelang, Nagi Tongdun, Rong Masal, Mekar Sarmal, Mi Marli, Bong Maratum, Penanpal, BJP Clemency. আজি এই অনুষ্ঠানৰ আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে উপৰোক্ত বক্তাসকলে বিতংভাৱে বহলাই কৈছে। এই কাৰ্যসূচীক লৈছে ইংৰাজীত CM কাৰ্যসূচীৰ CM ইণ্টাৰেকশ্যন। অসমীয়াত আমি বুজিব লাগিব যে কাৰ্বিংৰ মাছখন CMে ৰাইজৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ সমাধানৰ কাৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে মুখামুখিকৈ আলোচনা। এই আলোচনাত আমি কাৰ্বিংৰ ৰাইজৰ ভাগ্যৱান, যথেষ্ট ভাগ্যৱান বুলি আমি ভাবিব লাগিব। কাৰণ যিসকল EM, CM, MLA, MP তেনেকুৱা কম CM, কম EM, MLA, MP ইলেকশ্যনৰ সময়ছোৱাত, MLA ইলেকশ্যনৰ সময়ছোৱাত, MEC ইলেকশ্যনৰ সময়ছোৱাত আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিজেপি চৰকাৰক আমি শক্তিশালী কৰি যোৱা যিখিনি আমাক সহায় কৰিছে তাতকৈ আৰু বেছি আমি যাতে সহায় পাব পাৰো, সেইখিনি আমি মৰম স্নেহ আমি পোৱাৰ কাৰণে সকলো সময়ত আমি বিজেপি দলৰ লগত শক্তিশালী কৰিবলৈ কাৰণে আমি সকলো সময়ত আমি লগ দিব লাগিব। মই আৰু বেছি বক্তব্য ৰাখিবলৈ মন নাই। কিছুমানে কয় বিজেপি চৰকাৰটো কৰিছেতো ঠিক, আৰু বেলেগ চৰকাৰৰ পাৰ্টি, বেলেগ পাৰ্টি দলৰ যদি আমি চৰকাৰ বহাব পাৰিলে আৰু তাতকৈ বেছি পাম নেকি, এনেধৰণৰ মানুহবিলাকো ভাবা মানুহ আছে। গতিকে মই অলপ ক'ব বিচাৰিছো এনেধৰণে ভাৱনা কৰা আমাৰ ব্যক্তিসকলক, বন্ধুসকলক। আজি কাৰ্বি আংলঙত, অসমত, ভাৰতত বিজেপিৰ বাহিৰে কোনো এটা দল আমি শক্তিশালী দল। কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিল প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী DCSP Abutung Jangan Falpen Indonesia Farman Pinidat Lantai Indonesia Kawaralong Lantai Lantai Jepacoy CM Direction Labangso Asayang Deng Long Pini Chief Guest Karbengong CM Karbi Hirumuni Dr. Tramon Hakehai Neilong Chekongpon Karbi Autonomous Council Chairman Nakai Raju Tiso Pen Litum Chikhonai Nitu MLA Akehai Bidasing Lek Poithalanso MLA Kai Rup Singh Perom Penanpart Alidun Kedokri Kopai Kini XMP Akehai মই বৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই। প্ৰায় আমাৰ বৰসিং লভাং আৰু আমাৰ ৰূপসিং ডাঙৰে বহলাই কৈছে। তাত মই ধুনীয়া আগত ক'লে আপোনালোকৰ ভুল লাগে। মই থুল মোৰ এটা ক'বলৈ বিচাৰোঁ। শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, এইবাৰে প্ৰথম
this is the first time the CM interaction program. आगे पीछे CM আসলে आगे पीछे ভোট আছে কংগ্রেছ আর বিরোধ এসডিসি দলত এই সময়ত মই নিজেও CM আছে কিন্তু ঠিক তেনেকুৱা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি CM interaction program পাতিব পৰা নাই আজি কিন্তু ঠিক সময় ঠিক জায়গাত এই CM interaction program পতাটো সঁচাকৈ ভাল লাগে So now guys, this is not a party meeting. This is a government meeting. Sarkar meeting. Raizar meeting. Rais মানে সরকার যে সরকার বিজেপি এসে বিজেপি সরকার আজ বিজেপি সরকার কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া অহমত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিজেপি সরকার কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল ডক্টর তুলিয়াৰাম ৰংহাং তথা টিম কাৰ্বি আংলং সরকার এই সরকার দ্বারা কি উপকৃত হয়েছে আপোনালোকে জানিব ভাৰতবৰ্ষত বিজেপি সরকার হওয়ার পাছত অসমত কোন দিশে গৈছে বিশেষকৈ লামফেং অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সৌভাগ্য যি সভাত নেকি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ CM ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰেমত এই সভাত উপস্থিত আমাৰ জনপ্ৰিয় নেতা তথা CM অটোনমাস কাউন্সিল ডক্টর তুলিয়াৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া এই সভা কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ স্পিকাৰ ৰাজীৱ কিশোৰ ডাঙৰীয়া এই সভাত উপস্থিত মোৰ কলিগ ক্ৰমে আমাৰ হাড়ঘাটৰ MLA দৰ্শন ৰংহাং ডাঙৰীয়া বৈঠালাংশ MLA আমাৰ ৰূপসিং কানন ডাঙৰীয়া কাউন্সিল কোন পথেদি গৈছে আপোনালোকে ভাবি চাওক আজি বিজেপি সরকার অসমত হোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় বিজেপি সরকার হোৱাৰ পাছত অসমৰ যিটো নৃত্য যে অসমৰ বাবে অতি মৰম আৰু অতি আদৰৰ বিহু গান বিহু গীত কোন বছৰত কোন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দিনত কোন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত অসমত বিহুৱান নাচি গিনিজ বুকত ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে কোন চৰকাৰ দিনত অসমৰ বাবে এনেকুৱা সন্মান লৈ অনা গিনিজ বুকৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বিহু কেতিয়া আমি স্থান দিব পাৰিছে এই বিজেপি সরকার দিনত এই বিজেপি সরকার দিনত কোন দিনত কোন চনত কোন সরকারক কাৰ্বি আংলং গিনিজ বুকৰ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিছে কেংডং দাং এইটো অকল আমাৰ কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় এইটো আমাৰ অকল অসম বুলি নহয় এইটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয় এইটো ৱৰ্ল্ড গিনিজ বুকৰ ৰেকৰ্ড কৰিছে কেংডং দাং কাৰ দিনা আনিছে হিচাপ কৰিব লাগিব ডক্টৰ তুলিয়াৰাম ৰংহাং চৰকাৰৰ দিনত তাৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে হাত তালি বজাওক তেনেকুৱা এটা ৰেকৰ্ড কৰিব পৰা আমাৰ এই বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ এই কাউন্সিল পেট ke phapon chingrum nang chethan nang lapen jingthur nang pula solam ka chepechoy la solam ka chepechoy along nang chetongdon Karbi Autonomous Council
Speaker Raju Tiso Kehai, Lapela Somai Long Raja Tongnun, MLA Bida Singh Lenga Kehai, MLA Dorsing Roha Kehai, MLA Rup Singh Trona Kehai, District Commissioner Nirola Bang Jupia Kehai Pipen Danglok, Abarim IMP Rensing Bia Kehai, Lapen Kedak, Local MEC Mate, Karbera Autonomous Council EM, Muduram Letia Kehai Pipen Danglok, EM Kehai Kehai Pidoan, MEC Kehai Kehai Pidoan, Dais Long, Ke Papon Manpeng Alhi Kedoan, Karbera Autonomous Council Secretaries, Joint Secretary Officers Kedoan, Lapen part of it, Daglang Pera Consensia Long, Ahin Pen Kevan, Karbira Masaraka Atom, Sorkari Gambura Atom, Lapen Ge, that Nachetong Don, Sarpi Sarpu, Risoy Jang, Jirpo Jirpi, Lapen Press Media Tum. Aprang Sina Tumapan, Karbiningkan Kimi, Laso Akadom Lapen, Kurang Supajik Lo Kadom. Don Mangli Tum, Kopia Posi, Netum Karbera Autonomous Council Pen, Lada, CEM, Ahin Pen Chethan Chimungna, Mati Interaction Program, Nalatum Menlam Gachepechoy, Nalatum Kisung, Asayang Dengtin, Nitum CEC Pen, Kapitun Japan, Karbera Autonomous Council Pen, Officers Kedoan, Secretaries Kedoan, Lapen EM MEC Tum Kedoan, Lapen District Commissioner, Daglan itu Matengno Kebang Ma, lagi Isivet Tarban Ke, Parti Doram Cipupe Pin Pen, Song Kejong Ke Pin Pen, Kosong Si, Lang Per Konsensia Lo, Tolor Pen Cheng Lo, Kijuna Lang Pen Cheng Lo, Long Le Pota Ke Long Le Pen Cheng Lo, White Nation Syria Long Ke Do Tumapan, Ge Forest Protection Egateng Pen, Long Le Pota Ke Joy Kosong Si Ke Klen Ponji Ma, Lahai Ang Ton Asayang Deng, Laso Ke Cingki Ke Cethan Je Pansi, Pininan itu Matengno Kebang. Lapen Ke Don Mangli Tu, Laso Kacing Bai Ke Pine, Ye mana political party Tumbang, mana Song Tumbang Pendak, Lam Cak Nene Pipen, Lada Kami Tang Jong Jungan Le Ke Long Japan Kali, Ni Tum Kebang Mang Ke, Pinita, Lam Pera Konsensia Tumalong, Arau Tu Bekisu, Toor Penceng Lok, Kijuna Lang Penceng Lok, School Building Penceng Lok, Aga Prega Sayang Deng, Kapitun Japan, Laso Bensini Tum Pininan Tumalong Kebang, Lapen Ke Nene Tum Ke, Kaya jadi kuang lo, ase cak tang lo te, kal krisia pansi le tum ke, body pon popus ram cak na film. Hotman dia rai sokol, aji biar lang pel homo sit, ami CM interaction kiar kan apna logo logo tasi, aji ais. Je apna logo abab ubiju pilako, puron kora sartho, protect polling station or praha, jibila apna logo memorandum akar dise, hey memorandum akar pilako. Gute kini eta suni bilago eta Ongdong Abutpen Amor Singh Tiso Kehai Bhat na tum cerap ke to ben to ate ke so nai na to abut pipen Kehai lo ta sinili na to Bhat tini une pinpen lakhau ne pinpen kacoro la pen kurang pupaje ko ton malitum don mali to la so teng pensi ini tu main pitame phere pinpen Horen Singh Bia Kehai private bill raso private bill muplo la betia special ta deng ponno pisine no bidiata sen pilo la be speaker ta deng pon pensi election ang le rokobat kichunu ne delo. Hello, dalam tahun 2021 abut Guwahati Hanapara long ASSC pen expirai kongkang la Chomna irrigation project. So project nang kala ke already LACYC handle deploylo. Amit in 2021 pen in 2025 anlo. So alam report litum process lo la litum local MSC tamada initiative change lo. Amela bang ke chief minister ben si chengbai nang ji busi alam the nang tang jalo. Si
chief minister pen ko nang li make sure pot la chief minister pen sort out mat nang li la non hojai long sila so office doi ko la sila itung karbengolong seban der lo pudi itung kato ko be benefits kan dui ko sa la sila nang li pempol iko si ning ko Robert Pitlo niltum time and against law apong law Karbengol autonomous council pen itum lo gitu state government ban to girpen na lo pilo rapian jadi tu Ongi pun pun mengatakan state government pen la silang tu nak khodai je fansi alang tu ta mata lo la sinon asama chief minister Karbengol wangji non ciproyon joniang ko la so ni tu nangilam RDP pen mate lang par area kuma tada akari kapichun dia panen tu bori pon ko chalo sir la pen isi sir is your point ni tum thonglok pelong dinaram Anse Memorial English School to do, along by Sinigok na full provisionalized upon the Fancy to the Panicosa. Orang ini tu dari school inspector ada law officer sunda law asal kibidet pen jeperaya law 2016 pen non sabe tu pusitame isi kedeng pon tuji laso alang jeperaya law so ten pen itu dari kenal autonomous council pen to give state government han lo tiga. Simbolis ng XGS to, kasi yung magka science na pina, commerce stream pina so, kasi labang so nalapidun na so tege pagli lapet si karbi MIL puto nikane thomne tulo ta lada ka teacher ba nabi Nak rukasan kules. na teacher ba nabi karbi subject teacher ba Top jer memang nak film. pipila Top jer penamela ia manodai kau konjen tum tempat kau. lapet ini tumarong alam ta tulang na JJM lamang so bauni berso long JJM na scheme to lamang tang teacher lang. Kalau tang pola kan non claim po continue non recently lang payment non pipon lo 80% above ke claim dah tu payment la tangka poisa bill ka pepitoy lo sila non project Tapi si kejut si alam lo kadang wedang itu lang herang kang mangke population dukti kapot la si hitung at department ng pisong te may party ko si suni ko pamilo. Arti department naman dat pedang mata nang lo non thai lo sota thang department officer song lo jangan. Lo sa nilit yung orang si hinisus kering cara nasi ho nasu piasi kapona to ina ahare tak alo lang nanti iret Lang project pen nang pipon non. Nah tu mata nang project tu lo. aku isanalam sa re nili aku tanila nilit kemarang ke rong kera ahem ta awiklah nah Before lo pi application pidon mana nang ini pipi lah. Ola local MSc lo yem lo mudram lek the kai manang jiki dah. om abang pipi ko Tak. Tarong besar ngiri nali tanang cuning ri kuban ke lapuhem lo atrang hutan ini India long kadu gawe long kami yang pidunong lo kom sitami nang itu nang king diam nang king nang tom tekte lo sitami ni king di bom nang le rok lo nasi ni kan nang cuning ri tu lihat timpura lo kan yang tiga nang pidunong lo di men ke kom terang kategori ram sinteran arong nasi nili bangke nali long nang cuning ri tu di kuban terang lo nili hang teklok itu arni nili secara long letin kanting saja si dosi nili tham warna pakai angkon dia tham ini ya akhirat nang kandina dosi nili ke Sorry. nang itu malong nang cuning ri itu Jogi je nang leola. Mudu. Ala nang la special care tha. Ame teacher je to. Jogi. Next dalam. Jadi ketiga itu mangke la pensar skor apa nangi sar CM hai education in charge and person itu yang sokale selari pison de yang itu kan kesendiri kan tu melalo tapi non akadam tang nangi hutke konsulat pilih ke pon tadu kan som iklim ka misen na sinona tangi ko kisi education pating thuri bode la hai iklim atum atijar man da kisi ke bangle neran babu asi nilihit kan
kasih itu ke langgar lah. Kan isi bangkan itu lah personal kontes itu building apa nggak sabsuk isi bosin itu juring itu kalau. Nang lipan coro partai lo state government ke all Assam ke la non recognition schoolan ke la dakban ke police thai sitame Karbiang Autonomous Council dan state government dan jingkisi la dakban ke tumpan GIA son sinang bilo tuningben la ben ke la ke elektron ke kulion drop pen bong sila sosialisasi ke piji la sila bangke pini ngapain tadi yang kono nang tumong pul. Next ke lagi PJ Aphan Forest Protection Right ekating pen District Commissioner la pen Karbiang Autonomous Council pen ekin cingwai cing sailot han ekang PJ kan ini milikan la pen ang part of da wrong route aking thulji Aphan enana tumni han pun lo na kalau sami mona mateng itu Google sidoji kula so teng pen tiun an ke ni tum arin kan siang bong saya sedang kerja kan itu boleh kerja tapi tapi cuci kan itu boleh kerja tapi Karbiang Autonomous Council kota itu lagi land belong to under Karbiang Autonomous Council tapi kalau lepota itu kimia keman lagi si inglong so to balong lepota keron Karbiang ngong rock konsensi inglong so to gituan la lagi si pota keronta lake Karbiang Autonomous Council da sikil Betul, bukan ya. Ministeri untuk apa lagi? Ministeri indeng kan dokumen. Ministeri untuk la si kontraktor pan non da notice bilo propose notice bilo rajin da petani ya yang si petani pelong ke cancel ben si ko development di sini kan itu bori kan rumah kan sebaik Sana 50 beda da hospital kan itu kan la non di piar scheme sanction elah 20 crores net ponelo masih di piar non katiari padanan nang langelo pendak lo kele misi mati diam baca pondok asila di piar tanglo pelonde abjin dan tangdar kol pancing kalau bukle kan lambing kan celing apa bukle kan lambing kan lah jadi akun pele kan sekolah lah jilang sore kan ala jilang soten lambing nang kenan ta selamat so bangen itu dat wallbang ben skinnya pondok lasila ke wallbang ben ke dihian diji asla so scheme mang ke dihian itu loelo tapi cunje pan itu itu penunjukan si Benon gitu ya penunjukan itu si Benon gitu laki pension school tu manje olasan ke laki pabi ati sani itu cunin pen cinki jethan si dake pension school tu ta aje din fliben ken tu masil asi cunin pen tu cingwai si GIA satsun tu pembantu tapi kining damel tu ban GIA thapon na tu kalau dari skill kenapa ini begitu ulang laki second phase lo first phase an ada film police service itu dan itu proposal itu asi atas sanction jipan